zemlja i unapređenje regionalne saradnje. I operacija Artefakt koja se desila sad ovih dana je bila prva ovog tipa, jedinstvena prilika da se službenici granične policije, carine i kriminalističke policije da unaprede svoje znanja u prepoznavanju i sprečavanju trgovanja kulturnim dobrima. Fenomen koji ne samo da uzima od identitet države i nacija, nego je vezan i sa nekim drugim ozbiljnim oblikama organizovanog kriminala koji utječu na našu bezbednost i na naš način života. Pričamo o terorizmu, pranje novca, krijumčarenju droge i oružja. I zbog toga je veoma dobro da smo mogli da uradimo tu operaciju i drago mi je što smo mogli zajedno u okviru projekata suzbijanja ozbiljnog kriminaliteta na Zapadnom Balkanu, zajedno sa partnerstvom GIS i ostalim partnerima u konzorcijumu, pa zajedno sa službama Severne Makedonije uraditi ovu operaciju. I siguran sam da će se sva ova znanja, poznanstva i sve što se koristi, što je bilo izrađeno tokom ove operacije držati i u budućnosti. Hvala.